Khalelo Zulu Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuyo le channel yenu enithanda kakhulu iNyakatho Endo TV umqabe channel sicela wenze kulungileyo uchofe ibutton elibhalwe ukuthi subscribe bafowethu ngiphethe indaba enkulu indaba yakwaShembe ake silalele bafowethu usisi eyikhulumela owaba nenhlanhla ukuthi evuswe ekufeni kanye nezinto akayithola khona ezulwini bafowethu uma ufuna ukuqhubeka futhi manifuna ukuthi ngiqhubeke nalama video akanje ngisacela nikhomenta lapha ama-comment section nisho ukuthi ngaqhubeka bese na subscribe ukuze ngihlezi nginifakela njalo ngoba maningi impela engiwenzile ngizolokhu nizwe impela ubufakazi obulethwa usisi nabanye abaningi abasiziwe abathe besizwa ubaba Ushembe bafethu ake ngiyidedele ivideo ngiyayibongela layini omama abajobisayo lento ngelinye ilanga yenzeke ekhaya sisebancane ngangeminyaka ewu8 sengiqala ukuhlakanipha sisemakhaya singakafiki ngisho kwahlathi le ngakomzinga kule kuthiwa khona kusemozane ngabophomoroyi kushona omunye usisi usemdala kwakuthiwa uthoko amathuna ke alapha ekhaya ayemaningi nje ngandawonye nje ungcwatshwa nje yonke imizi la ngandawonye uma kukhwala lo sisi thina siyingane zasimbona uyahamba yaphuraza lo sisi la imlo thina sazi ufunani abantu abadala kanti bayazi wagcina sebuziwe ukuthi ufunani wagcina seshilo ukuthi njengoba ephuraza isikhotheni nje ufuna isikhumba sakhe mangazi ukuthi ngelinye ilanga lento ngifika esikhotheni sosisi uma ngifika lapha esihogweni ngiyabafica omama abasayikarabha la ezandleni boma wami seba izandla lezi ibhobokile la emnweni zivuza igazi lokubahwanda khona lapha esikhotheni bafuna lesikhumba lesi afika athi uNkulunkulu isikhumba engangidale naso ngisifuna njengoba sinjalo angibazi ke labo sebeze bahlaza la imthambo ukuthi mawuthi uyabheka la izandla zimnyama ukuthi kazi leso sikhumba bosithatha bese kuba amakhosazane afake lokho kuthiwa kuyathiza ususela amashiya lezo ndwebe lokuyiphuraza isikhotheni ezulwini ngazi usiyoyithathaphi bayatrajwa labo bantu bayakhala bayabalisa bathi ngoba usibona sila sisi kade sabala sicinga isikhumba sisitholi la sasichitha khona amanzi uma ngabe la elokushini ufaka edrainini bokuthola etoilet ubamba isithe toilet ubamba ubala sina lesa sikhumba ulawa amanzi wawuchitha khona ugeza ngaphela isikhathi esiningi ngithi bekufaka nokhothini umuli uphucule ma uthi uyakhuluma lo mama abafuni bavele bahleke bathi awusimelana senza ngedoshi nje idoshi beka nje uvaseli awuyenza mhlawumbe makwe bagcoba nje lokho kumisi uvaselina kasho lokho ngibona nje ngcobo wenkomo ubhuti uyangibuza la uthi sisi lapho ngombeka etoilet amafutha nithi cha cishe ubonile masebheke akusiwo ke namafutha kasho owayinkomo impela lo mhlophe lokho ngibona ngathi ngekhuluma nje angicabanga ukukhuluma ngisitana ngafike ngabona ngathi vele ngangidlula ngakhulumile ngisho ngisandila angakhozi uNkulunkulu wayengimphanga basisuka lapho siyanini esihogweni uma ngabe yakwazi ukubalizela esihogweni so line wabantu besifazane abatreshiwe Nkosi yami la ngibukile nje ngiyabona abantu uma ngabe satreshile nje Nkosi yami umuthi wokuqala nje sijeziso sakhona lokho kuthiwa yini ama sunsilk nobani no step 1 ngobe ulalele ngelinye ilanga ukaNkulunkulu uma izulu lina bawuhamba nje la emgwaqeni utreshile indwele wafaka nje le step 1 nobani ukulivula ikhanda lakho linet uzizwe ukuthi uzobuka kanjani kunesidubu somuntu phakathi kuleyo mithi leyo uthatha imlizane yezingane ezitekiwe nezishonile ihamba iyogezwa ifike ifakwe la emthini weyingwele kwenziwe izinto ezithile uma ngabe utreshile uhamba nezidubu zabantu emakhanda eziningi hleza uthola imisebenzi lezimwe zakho sathatha kwabezizwe saye kokwethu bayatrajwa labo bantu labo ngesigwethu kunesakha niphume emakhaya nonke niyalazi lisakha lasehlathini esakha ihlathi ezinquma ngopetrol ilele esakha abantu besifazana abatreshini siyasilaha isidumbu atshelisa umuntu khonke ugodwa beka phezukwayo sisilaha isidumbu liduma isakha ligxuma ikhanda lomuntu livuthe isidumbu
sihambe sonke ngicela ukubuza ukuthi lo muntu ekhama umenza umsebenzi uzobuya yini sala kwabezi okwethu sathatha kwabezizwe umlungu njengoba nje udaliwe uyishintshelani wena bakhala labo bantu abagcina amakhanda yavuthotha isidumbu so sihamba siyofaka endaweni engayazi nami ngangibuka leyo sekisiyayenzeka sithi sigole yabona ifika utshela abantu emhlabeni abasatrashing ngeke ukuthi likhona isaha lezinkulu ehlathini abawufike basilaho nayo nalezo yimela ubatshela ukuthi banezidumbu zabantu emakhanda bese kuzoba yilaba abalukayo ufika umuntu alaliswe phansi laqondiswa bese thatha lezi zinto aluka into engangokusuka la uyaphansi la niphuma khona emgoqeni bese kuba khona omunye ozokudonsa ngayo lento lengalezi inwele lezi kushishiliza phansi uyahokhuluza nomsiko wamabhodlela nomsiko wayini ledonsa la ikhanda wenziwa yonke imikhuba ubuza ukuthi lento yenzeleni lezi inwele lichumileko mangabe nisachumile vuka uyicoshele nkosami kodwa mawufuna ukuyezulini likaShembe haye lakho njoba ngithe ngizoyigaxa neyiboshwa nami bese kuzoba khona ulayini wabantu abafaka amagolide izinyo elibomvu icala balesigothi sosizi sakhona ngoba uma ukade ulifakile akufuneka ushone usalifakile noma futhi abakini bangakukhipha usufile nomdokotela angakukhipha usufile ngoba lapha emakhazeni mangabe belibona izinyo lakho ukuthi liyadura uyakhishwa lona liphinde lidayiselwe omunye umuntu nawe lelo fika ulifake udokotela elalekade lifake esinye isidumbu somunye umuntu liyadonswa-ke leli zinyo kodwa ekhaya kufanele ulihlolise ngempahla ngaphambi kokuthi umndeni wakho uthethelele bajesuswa-ke nabo lapho bayatratshwa ngesitropho sengapha babuzwa leli golide nabo bonke ubucwebe obufakwa nje abantu emhlabeni bafike bajeziswe lapha babuze ukuthi uNkulunkulu wayedala ethi bhincane nenze sonke isizulu ukuhlala usebayaphi ngoba seligqoka lobu bucwebe basesihogweni boma wami kulaba abangabhobozile ngibukile lapha ethempelini ngathi hayi usonakele la kufuna ukulungisa kunini eningabhobozile akhona amazindlela ngwabonile mawufika nje la emgqonyeni kadoti lapha ngaphandle kwalahle manje masikahle ufika ukuthi Shembe ngicela ungiphe isibindi sokuyobhoboza kuluphawu lasezulwini ngafica ulayini wabantu abangabhobozile nolayini wabantu ababhobozile lapho bamele ubaba umqalo wendlela uphethe iwostiki ecobezelayo angazi lapha ethempelini ngeke ngayithi shazi leyo stiki ngathi iyacisha ifane nasizulu ekababa ilisongo ngathi iwuround yabona into ewuround engathi spring iziyophuma yinhle iyacobezela yinde ufika ubaba adress ikhanda ababhekathi athi abantu abama abangizwe emhlabeni bese ifaka leyo stiki bese yabawelisa badlule baye la kufanele beye khona laba bangamzwanga abangabhobozile athi namanazareth amadala abantu abami nahluleko ngizwe emhlabeni ngabashiya bekhala kulesi stage namhlanje basamile ngoba anifuni ukubhoboza into yokuqala enza ukuthi ngingabhobozi ngizongizonda ngangithanda ngoba izwi lokungigweba nelokungifaka nginandaba nami namhlanje mhlawumbe sigcina nokugcina nenziwa ukuthi nifuna ukubuka la emgwaqeni ningabi nalo phawu lasezulwini imikhuba yenu makhosikazi angazi ngoba noma kusuka kini yini lokho unkosikazi umthathile ekhaya ngithe manifika la ekhaya nanika umthetho kodwa nenzokweni amakhosikazi eni isidwaba siqoka ngesabatha kuphela la phakathi nevika izintombi kodwa uyeza umhlaba kuphela lelo cala lofike libuzwe kuwe kabuthi uthini umkakhe intombi phakathi neviki lesabathu ngakoti uhlonipha abantu esabatheni ngoba esabatheni alikho idluzi lomuntu lakho mawungahloniphi igcebo ohamba kulona uhlonipha yingoba nifuna ukwaziwa emakhoneni nitholana noJobe enifonelana nabo ngoba umnyeni wakhe eyisilima ngeke ngikubone masuqomile ngoba awunalo uphawu lasezulwini ngizokukhomba kanjani ukuthi intakamkhulu ungenasi isicholo ungenalo uphawu lasezulwini ngizoyidlulela usizo lomuntu ungcondile lapho uyangibona ukuthi masinda kodwa ngoba ngeke ngikubona ngithi angikwazi kodwa uphawu luzongikhombisa noma ngangifice ungcike ekhonini umpintsho umuntu wesisa ngiyofika kunyanga zemina ngisho ntamkhulu kusekho lokho ngibe ngidlula ngendlela ingakho ngingafuni ukubhoboza ngoba ngifuni kodwa leli icala uyofika ume lapho kuleso sipampuleke engafica khona wakashiya Ushembe ekhaya umqalo wendlela wathi ngifuna abantu ababangizwe emhlabeni uma ubhoboza leli gazi leli olithatha la lethishu lento babethiwe ethathe uyishuthele phansi ezulwini futhi ufice lelo gazi
Ushembe njengoba ethi asibhoboza hayi ngoba imfihlo kaShembe uyazi ukuthi asibhobozele ini ungezwe abantu bethi hayi ke kuthiwa bhoboza nje ngoba ethi uNkulunkulu uzozwile uphawu lasezulwini lelo gazi elachitheka lapho naleyo razor esibhobozayo isuke ibusisa uShembe nje ukubona singadumali singaphiphi nje okwasezulwini. Amen. Vukani ngenixoshe bafethu ongakakwenzi ngisho sitaqala ngathi neziboshwa kanye nami kodwa manje ufuna ukezulwini kaShembe uzothi mawufika namhlanje uthi wemuthi wasesitolo uqoqa wonke amathini wafaka emgqonyeni kadoti uthatha uvinika mawumama ngoba ngeke usagunda ufake emanzini abandayo omnyama noma ungafaki wakho ebhodlela uthatha isefu ugeze lezi winele lezi uyocela into ethelele ezibhengeni ucela into ethelele ukuthi ngathresha ngenzini lezi uyigeze uyaphuma wonke leyo muthi ngoba ngeke ugunde awusiyingane kodwa bakhusazaneni noma sengasifaka isikelo kumile inwele ezintsha elithethelelo phansi ngomuthi wendele nangotresha nangokudoda kodwa mawufuna ngizini kashe saqhubeka ngesasiya ke lesi sikole sesini silo sengidonsile isikora sithi sisasambe khuluma ngizokukhombisa ihoko kodwa ungakhohlwa ake sambe phela uyobona amadodo wawaqomile emhlabeni. Safika kwenye indawo lama sifika kwenye indawo sifika endaweni uma ubona ungena lawa okay noma kobantu lamathili lawa asenama computer lama ukhokha bese kuthiwa tintinti khona la kuhambayo ke kubhala ukuthi thank you bani lapho kunento esheshayo lapho ibhalwe ngamagama asemhlabeni kuthiwa imithetho kodwa dlula kuyashesha ukuthi niyabona ningakwenza emhlabeni nokuthi uNkulunkulu akakufuni kodwa ufuna ukufunde kodwa kuyahamba masishane kuyashesha kwadlala phambi kwami kwasekuvaleka wathi asambe sizohamba ngifuna manje sobona amadodo maqomile abuya ngithatha siqhubeke sihamba kulo leli hlungu lele bengiveli ngihamba kulona uma sizofika lapha yaphambili sizothola ulayini bafethu wabo bonke abantu amakhosazana omama obaba uqhubekela kodwa lo layini uhlukene imikhakha ngemkhakha njengoba nala iphakameni sihlala ngokuhlukana. Uma sifika la ulayini obaba ababhincile bobaba baba nabangabhincile njengoba ningabhinci ngesabatha nje libomvu icala boma wami hlukana nokugqoka idwaba ngesabatha ngiseza futhi kini makhosazana nalapha simisiwe mina senginabantwana sinolayini wethu ngale namakhosazana ayaphenya ukuthi abhince kahle yini inkosazana makhosazana iyabhinca ngaphansi kwehiya layo ithawula elimhlophe mawinkosazana ithawula elimhlophe alibi lodo aba noma bemathathu noma be4 ngoba uma uzobhinca ithawula elilodwa bayafika entombazaneni esonta nayo lapha iphaphile nje 2 stula bafike ebusuku bathi hawu wasisiza ngane yethu wayongena ephakameni siyabonga uyasibhincela nethawula ngoba wena sekufanele ubhince ngoba wanqamlela wathola ingane awusesiya umama awusesiya intombazane phakathi nendawo wenze kahle wabhinca bathi kodwa yonke into sihlupha ngayo awayigqoka ithawula lapho safa uchama lutholile wavuka wayixosha isidula wahamba wothenga ithawula bathi nje ithawula nje ugqoka izinto ezibili asifundi ukuthi uzingcole ligqoka ushintshe uphinde uligqoke nawe ke nkosazana uthenga amathawula noma bemathathu ngoba senikwazi nokwenza umsebenzi wezandla hayi nolocela komama lo msetshezana uthenga amaswiti thawula 40 rand uthenga eliphindi uyabhinca kahle nawe esabatheni ithawula lakho uyinkosazana boma wami ubhoda ufakwa ngosuku lesabatha makungukuthi ubhoda usawukhombisile awungeni esabatheni ubhoda ngosuku lesabatha alingeni iphenti esabatheni ngosuku lesabatha uma kuyinto yakho sayikhonzile engakayekeki kodwa mawungosikazi iphenti nesidwaba into ehlukene kakhulu kabi leyo uma ubaba imvunulo nesicathulo into ehlukene kabi leyo ngikubuka ngithi ngosamba ngazi uhlukana nje kusho ukubheka nje masuvunulile nje uyaphelela nje isicathulo usiqoke isitaka ngaphandle kophawu lokuthi akufuneka usiqoke esabatheni ngoba noma ungayele esabatheni nike nivunule mhlawumbe amanye emgidini emshadweni wabangani beni noma uthola umuntu usefaka nesicathulo akuhlangane isidalo masuphelele nje usuvunule usumuhle isicathulo sishiya phansi usebenze kahle bobaba bami kuloyo layini ke nani guqile kukhona baba abavunulile nabangavunulile
babeguqe nje bangiguqele ngibona ukuthi ngizenza njengamanje ngiguqile ngila emhlabeni angithi ngiyezwa amadolo ukuthi asekhathele ngiyaguqa kanje mase ngizi ukuthi ngikhathele nasiyo manje lapha. Uma ufuna ukuyibukela ngisacela usubscribe uzoyithola mase sikwazile ukuthi usiyikhiphe ividiyo. Siyabonga.